gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay sinalbag ki day. Inarab tinuang timulata. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarab iti mulata? Ay san ko anadanaw. Iso ajak amaw. Ado ka day tinarab da. Anya amula tinaarab. Jay kamutay kung pitsay. San pa'y mo na naarab. Idi nagsibugak iti pitsay idi malam. Ay, sayang pa'y ti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timulata. Ay maamuak tulang tuyang. Maamuak tulang. Kasano pa'y am-am-am? Di mo ngarod nakita. Ay basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak. Ito ura niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam saan gayam nga isaw. Ay makamuditan na. Basta bumalisak. Nalawa nga taaya, ti binulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay, imbilin ko kadagiti tanod ang mapandakitaan. Ay, sayang, taawan mo't ngamin ni Kwarog. Isu kumati mapan mangkita. Sungaro. Ni pay lahusi ati, mangidaulo kadagiti tanod. Noan niya nga taaya, ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya, ti kinan tinuang. Ay, urayin tayo asumangpet adagiti tanod. Ay, amanga no nalawa ti kinan tinuang, tapirmi asuron ni Kabadong. Ay, gagangay na Talaga nga agungat. Ay, uray sakbet, ano kastay? Ay, masurunak talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no ganda day, chay. Namnamaan da nga daapitin da, ngam ita, kinan tinuang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Paribadong? Usay. Basimo, kapitan. Taltalon samot apo unti pitsay, kintalo apo unti kamutay, tinaarab. Kasano nga amom talo? Kinalpas mo't akin ng tinuangan. Adamot tipon na anabatay. Saan mo't akin ng ginwang tipon na? Madlaw mi mo't kapitan. Anya? Sa gatlo lang ng pirmi nga ungat naan. Ay, my goodness. Sungaraw. Kinita mi taglawlaw no da sa bali na perdingem awam might. Ay, ang mga noon nakita ti akin wang. Iso nga inala na adagaos. Siguro tano sana ka ay saus. Inarab na amin ay. Naglang to timula iti asidag. Ngamain, nagadodan mo pagsipaw. Kunakman no nalawa tikin ng tinwa. Anya ka diti resulta ti ipapandag iti tanod ijay nagmulaan ni Paribadong. Awan la dinar aramid ang radya Paribadong. Sagat lola apuon kano tinaarab. Kunak no nalawa apirmi. Anya, ay day talakit den ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wan nga ron. Nabanog dagiti tanod taadayo tinagmulaan na. Ay unay kat ni Paribadungan. Ay aglablabos no maminsan. Super arsagid. Ay dilakit pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Ang mga dusaan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hul. Agdamanin sa gaysa na putid abong ati utong ta. Sino man ang tinangaramid di jaya? Apay kumaan na putag. Dayta nga ro, di tati pakasurunak. Idi na pa na kaya barangay hall. Inyalang-alang datin, reklamok nga inarab tinuang. Kasanaw kat idinapanda, sagat lulaang mat apuun tikin ng tinuang. Kababain, tabasit mat gayam. Ay uray basay, ta nagbanugak may. Ngam ti parikot ita, saan mo nga amaw no asino anwang tinapan. Addan tumit ka ng tinuang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay? Ngam di nakpadpadasan da kita. Tasyak pay lang ni Badong, asaan na paluklukaw. Bumatang kayo man iti pitsay ikaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang isagpaw ko iti ilutok. Akare-kare.
May salaang kanya, ag may sakmat. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmet di ta kaaruba, taawan mula da apichay. Ay, marituyang, daytoy ka di tinayon tikin ng tinuwang ang nagrorodan ni Pari Badong. Huwag maray. Idi imbaga na kanyak, kunak nuad o tikin ng tinuang. Angam saan magayam, tatalula apo. Narorod, idi talula ang apo ang tikin ng tinuwang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no na atakin marikwanang, no amin amula na, katkin nandyan wang. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong kuno maminsan, takas Jane. Saan ang makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka matakas jay, maray? Ay na, adda nga minakam ko kukumaray, kanaano sa... Ay nanggatangam iti pichay, naglalang to banag. Day ta tinayon tipitsay ni Pari Badong akin nantinwang ako nana. Napan ka ije balay da, wano ije nagmulaan da. Insursur ni Marituyang. Gimatang kami muten akan ni Marikwanang. Ay sus, na ima siguro, day naglang tao. Isungarod an na ay ayo ak agimatang tanaglang to akitaan. Kanya nga iti pangila ukam dita. Agluto ak ngamen iti kare-kare. Makasidsida akat iti kare-kare. Uray sakmat dungo. Nabayaga di ka naglutluto iti kare-kare. Takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino timang putputad iti bunga ti utong ta, Badaw. Ay, ibaga madagaws, no asino timang putputay, tapapispisa kan. Dagiti manok mau, lagtuan da asipitan, iso amaputad. Anya, dagiti manukaw, kunan. Wan, tapno saan ama ibos ti bunga ti utong. Ikulong mau dagita manok mau. Nung makitak ti mapanamanaw, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kandengdengen ta. Ay, makapasurun dagita manok Ay, mapanak man ijay, tatiliwag ti makitak amang putputay. Kita kit di ang mga nubarsakam idakit matamaan da. Ay, sinalpag ka manok Si kagayam tinadawal amang putputay iti bunga ti sitaw ko Ay, aguray ka man. Tagamatak ti tenged mo sa kay wasawas. Gamatan ka kastuyay. Iwasawas ka. Badaw! Anya day tang aramigaw! Iwas-wasawas mo magtanday ta manok! Ibata ma! Sapay tatungid ng tinanggang matam! Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Paya pinartin ti dakil akawitan paray. Pinagbalin mo matan na pulutan. Uwan paray, tadadaulan da, lagi timula. Kasta aya. Nakapungtot ka adagos, iso agi na matam ti manok. Una, ay makapungtutak launay paray. Ay, nagrigat nagpadakal iti mula. Apan dalang sipi-sipitain. Uwan ngagpasaw. Kalma ka lang pare. Si kamit lang ti madadailan. Uno mapukawan no, kasta kanayon ti aramidan. Pinulutan nyo kanumot ka ni Tata Badong ti mano na. Uwan ngagpasaw. Mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay kano dadya kawitang kapitan. Uwan Jose. Awanan ti kawitan na pag-breeding na. Napulutan eh. Agbababawi mo ilang ata iti inaramid na. Urag babaway. Di na maisubli at napulutan ng ti manok na. Adalat iti odi ti babawi kay. Ay na, malas nga ron ti manok ni Tata Badong. Uran ni Pare Badong malas na may tawanan ti pagkabisaan na dakil akawitan. Nairano dakmeten sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mamag naramana magkap. Malas awan ka. Imay ka kumainayaban. Adayon sa matiayan mo.
Anya jay imbaga ni Inteng, maipapanit-in wasawas ni Badong mo amanok yaw. Masurunak kin ni Badong Maray. Gaputa agperdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni Badong mo. Nasa umon Maray. Kasurun ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan nga inanusam ni Pari Badong. Ay, jak kayat abilangan Maray. Masurunak laeng. Anya nga rod ngay, talaga akasta. Ay na, sa anak nga rod anaragsak iti sidong na. Gapu iti kasjeng aramid na. Oray nagbasit abanag agpungtot ladaghaus. Imbag ta saan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan laabasol nga isukat ti asawa. Nabayagan asinukatak ni Badong Kaw. Nay, apay ngay manan da ito'y mula taman ito yan. At da nga sa. Ang mga nukaldeng, adda nga min naputad nga ugot na. Ni Katumas tinakitak abulos ti kalding na. Ang mga nuiso timbay ditoy. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna sakbay ato duwam no asinaw. Daytoy ang napasamak iti manita. Saan ko mapalabas? Anya man ang tinapanunot mo nga ramidaon. Urean niya ditan. Makabalis ak laki day. Ay so, saan ang nasaya ati pampanunutan ba daw? Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Ure asino ditan basta da mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalas mo ako na. Ay kat problema da na. Saan ko ang problema daytan? Basta napatay, makabalis ak. Nuang med ni Tomas, daytoy nakapagaw, dito'y sirok ti mangga. Makabalis ak medlangay, nga oray kaskasanaw. Tun sumip ngay, ibulos ko, tinuang na. Tapno mapannakanay, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, tinapadasak, anadadailay, timula na. Inakaw, ngam agsubli akton, intun sumip ngay. Nay, papanam kat sumipngatan. Adalabasit mapan ko aramiday. Iti kastoy nga aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw. Makabalis akon. Naa, ay saan ka nga garamit iti may kaniwas. Hayagtal na ka man tuyang. Anya may kaniwas sa sasawam. Rumbang ti aramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumaagaramid iti pagbabawyam. Hayagtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mau. Intun ko nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw kunak manay? Masuro na ko nay. Naungit ti kita na daytoy ano nga. Sa naatap. Umabaw ti klase na ano ang. Kalapkyan nga mingkay. Ay agure ka man. Tao kasag ti talina. Ne. Apay ay. Kamatin ng sanggunay. Tumaraya ko na. Sinalbag. Di na mutsabdinganan na kamkamatan. Ay, sumpukan dita kasamakan. Tapno di nak makita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpukan kanay kawanan. Ay, ado asid dito'y. Apay ngay akas tati itsuram. Kas kamula kulduruyan. Apay day tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasamak. Inukas ko titalitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapanakanan timulan ni Tomas. Kahit anya tinapasamak. Ay, imbis na mapanmangan. Siyak mati kinamat kaman na ti ata panuang. Simuksukak iti kasupukan. Ngam kasitan magayam. Siit alanot ti banag. Kaskadaan niya dagijay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam no baligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana na atap di anuang. Pirmi magayam nga atap. Iso atila sinuksok-sok kamaun. Ay una yan. Kay pakaragsakam ka day. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kayat mo adusaan ti awan basol na.
Iso asi ka tinadosa. Asino nga itakim basaw? Saan ka day asi ka mo lang? Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinama na ka. Unsa nga agpaisaw. Made, ti agpanggap iti dakas iti pada tao tuyang. Manipod ita. Saan ko nagamday nga ramiday. Ang mga nod at dapat iti dakas na mapasama kanyak. Iso asanan tuyang. Ay natatabadong maditi managpungtot ken agibalas. Ang mga nudakdakas tingka mapasaran. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.